Haga Ialehkai Indian Premier League haperingga Sunrisers Hyderabad persia ke Lucknow Super Giant. Haba pai syang nega Ialehkai ke Lucknow Super Giant kalau khur ke 6 job hadin magalala abat pelem ke Sunrisers da Sun Wicket. Haga nega Ialehkai ke Sunrisers kalau tin Nyngkong bat kalala aban kamai shispa Kynthei peu runs bat hap Kynthei wicket nagi ar peu over. Kadba ke LSG kalala aban kamai hadu shispa Kynthei play runs bat hap Sun Wicket tang nagi country point way over. Haga Ialehkai Women Champion League quarter final second leg happening ke Barcelona persia ke Wolfsburg. Haga nega Ialehkai ke Barcelona kalau khur ke 6 job adin magalala aban pelem sok ya ke Wolfsburg hadu enriu la kawai. Haga nega Ialehkai second leg bad hadu shipeu la ar haga gol aggregate. Bad haga nega Ialehkai ke Salma kalau yo ban tap ar gol naga benta ke Barcelona kata haga menit ke shipeu bad haga menit ke ba ar peu. Baleng baga nega job ke Barcelona kalau yo ban Rung syaga semifinal. Hagwe par ke Ialehkai hapeng ke Chelsea persia ke Manchester City. Aba pai syaga nega Ialehkai Ialehkai ke Chelsea kilala aban Ialehkai bha haga nega Ialehkai second leg adin bagi lala aban pelem ke Manchester City da laila not haga nega Ialehkai bad laila ar haga gol aggregate. Baleng baga nega job ke Chelsea kalau yo ban Rung syaga semifinal. Haga Ialehkai La Liga hapeng ke Barcelona persia ke Osasuna. Haga nega Ialehkai ke Barcelona kalau khur ke 6 job adin bagalala aban pelem sok ya ke Osasuna da laila not. Baria gini ki lai gol jo ke Barcelona la ya ban tap Nyngkong lengbau Torres haga minit ke ba Khatway ya ke gol ke ba ar la ya ban tap lengbau Olmo haga minit ke ba ar Peway bar ya ke gol ke ba lai la ya ban tap lengbau Robert Lewandowski haga minit ke ba nyau Peu nyau. Bar lengbau nge jing job ke Barcelona ke bad ya ke Kyrdan ke ba Nyngkong haga mit ya king point.